Shalom, selamat melambi, selamat marampak lako mintuk sulu lan sanga kaborokna puang Yesu. Mak kurde semangat ki belanna pangantakna puang tu tontong payan lan mintuk alo katuanta naurungan ni belambi iate milikomu ki sisola kalemanaman sia buku baru. Ladi basa, ladi rangi sia ladi nannung tu sangtan kada lamai surak madatunna puang matua tu lamenda di arang unolete katuanta lan sangallo masaina ulendui renungan harian Toraya edisi Senin tanggal misa bulan pitu tahun 2020 pak. Apa dolo jomai tapalaku pak tunduan langan puang ta masambayang. O ambek mamase lan suruga tu puang tontong ki sabu ambek lan sangan na puang ki puang Yesu. Mak kure semangat kan belan namang kamu kan mianta lan sang bongi masaina na melambi iate opuang mi pamilik komu kan sisola buku baru sia kale manaman. Laki basa tudiona sang tan kada lamai surak madatumi. Kiranuan kamu tu tontong rondong kan na yate kadami maadin laki perangi maadin laki nannung situru lalan pak poreami. Angki tontong umpu gawi lan mintu teng kaki deki. Mak kada-kada mo komi opuang belan nasak kak mo kani. Lan sangan na puang ki puang Yesu ki tontong masambayang mati olo malak mi. Amin. Indo ambe sia sang suluran tu dikaburo ilan sangan na puang Yesu. Pak basanta melambi totemo yang mutu dia lalamai mak penduan na Korintus pasal karua ayat sang pulanan selako ayat 20 pak. Kadanna puang matua tu nakua apa kurre sumangakna langan puang matua tu mangka umpak kamaseni tu kamatuturan liato tama penanna Titus tu belanna kamu. Tu napasiola tu pak pakila langki sia kamatuturan na tongan na pamaringan penanna mati umpelambi ikomi. Ang kisway te suluki male mati sola tu dipudinna lan mintu kombongan diona kaum palolangan na kareba kaparanuan. Siata na yamanna tu yan na to sangadinna mangkadu kamu na pamatutun mintu kombongan la kasisolan lan te pentoyan kamamasyanyate tu kipalingka lako kamalakbiranna misa puang sia lana pomanas saduka kamaringanan penangki. Angki mak tak tandikwa dana surak kan tau lante pentoyan nani pamengan kapua. Belanna ungkari tutuikan sanga tangia domanna olona puang sangadina jodoka tingayona tolino. Angki suai sola tinde tau sola duai tu suluki tu pembuda mo mangka kitiro tu sarakna lan bak tu pira-pira penggauran na totemo sa kendek-kendek na kama tuturanna belanna na kanapai tongan komi. Ya tu diona Titus ya musi bangku sia tu umbalina umpo sarak komi. Na diona tu suluk tas ada dua ya muna suamin tu kombongan sia kamalabiran na Kristus. Ya moto pak pekitanan ni tu tanda pak kaborok mi lako dio tingayo namin tu kombongan sia kaki satuanami. Amin. Indo ambe sia sang siluran tu di pakaborok lansangan na puang Yesu. Pak basanta melambik totemo di pupenggaronto lan misa tema nakwa umparina kamisaran lan pak kamayan. Umparina kamisaran lan pak kamayan baktu ke di Palembang itama bahasa Indonesia dikwa menyatukan hati dalam pelayanan. Misa oi tahu senga oi kapaisananna. Baktu biasan dikwa inang si sengaran tu karakterna tahu. Nenek te kadayate umpo kadai belanna kasanggaran diona kapaisananna tahu. Lako duka tonna puang tu unnambo kareba kaparanuan pantan kapaisanan duka apa misa rigaronto na yamutu umpa kareba pak kaboro na Kristus.
Anggana katang di palambiran sia katang moparan nenne urandan ki. Apa dikanasai kumua ya to mintu na to puang ya la umpau-pui batu ustunduni. Susi mo Titus sisola dak dua siulu tu napak petandan Paulus tu mangkaduka napilai kombongan di Korintus dikua na dipanak tak melo tu pengkarangan malabi na puang ayat 10 kasera Pak Basanta. Napa manas taduka Paulus kumua ya te to dilapa laum panak tak Pak Kamayan sisola Titus manas satongan tu kamaritutan na tanyaman na di olo na puang matua sangadinna dio kamatinurusan na papayan Pak Kaboro lakoton na puang sia yaduka mo lan angkaran lan Pak Kamayan na lako mintu kombongan ayat 20 na Pak Pabasanta sia tangya dukara ya kalena usua kalena sangadina na suamintu kombongan sia kamalakbiran na Kristus. Indo ambe sia sang seluran tu dikaboro ilan sangan na puang Yesu. Lako kita digente to mak kamaya to napile mo puang ulendu i kombongan. Manda la diparina kumwa ya tu pasananta la dipake sarak tongan ni tu pengkarangan na puang. Susi Titus tu napile mo puang umpak petiron ni tu Pak Kamase lako kombongan. Dan mito lako kita kombongan si patuduka la ditulak temai tomak kamayanta. Belana ia monaswa puang umpanunduki. Si patu la dikamase sia ditundui lan pasananna. Anna mukun onora tu katonganan na puang sia lobok lulangan tu kamisaran lan Pak Kamayan tu ladinei ungkabutui karongkosan diomai puang matua. Amin. Ta masambayang. Mak kure sumangak kan o puang tu aktu mangka mi bengkan angki makdin umbasai umperangi sia unnanungi tu Diona sangtan kada lamai surak madatumi. Pasaki tu kadami opuang pamatoto kan denopa kitontong umpogoi lan minto allo katuangki. Rondong kan lan allo yate opuang lan minto pengkarangangki. Lan mak rupa-rupa agan katuan tu tontong urampoikan ni misa sola misa. Di pasambayangan tu tumatuangki sia sang sulurangki. Tulan kamaleman batangkale belan nasaki tu tontong mak po sanga-sanga urampoi batangkale na simisa-misai. Kamu kiranuan anna tontong matoto mak pasare mati olo malabi mi opuang. Ya mote tu pasambayangki sia pangandoki tarima mi sia perangimi belan na masambayangkan ni umpotete sangan na puangki puang Yesu puang pelak bakasalangki. Amin.